Khehla sifuna sibingeleleke ababukeli beSoshangana TV sinamukele makuthi mhlawumbe uyaqala ukuba nathi kule channel sixoxa ngezinto ezithinta isintu nezinto ezithinta ukulashwa kwabantu ngemithi yesintu. Udokotela wethu Dr. Mzizi igama lami uKings Makaluqa sengihambile ke ngafika la ngiyazi ukuthi abantu bahlahlale bangithinte kuma inbox bengibuza ukuthi washo napho udokotela ukuthi angikwazi kwabanye ukufika if bengangibizanga ngibisike la kwiSoshangana TV ukuthi sizoxoxa ngizwe ukuthi iziphi induku ezintsha nezingosiza wena njengombukela le channel nomuntu okholelwa kubelaphi bendabuko. Sibingelele dokotela. Siyabingelela babukeli beSoshangana TV emakhaya. Niphilile kodwa dokotela? Siyaphila Khehla. Ayisazwane sasifumane. Mehlo madala Khehla kuyale ubhizi Khehla sesisindi isikhathi uyaphuma jubalale hayi emizini basifune kule mizi yabo labantu. Yeah. Uye sibe lezigoldveli sisabalaze khona. Ngoba phela abanye abantu bathatha ngokuthi nina ngabantu abahlala esigodlweni phela kanti nasemzini abantu niyafika nizobetha la yonke. Siyafika Khehla kakhulu ngaba bamabhizinisi abasithatha kakhulu. Okay. Yebo Khehla la. Alright mkhulu asingene phela kodaba njengoba sinisibizile namhlanje manje ngibizile njengosichaka ukuthi sizoxoxa. Ngifuna ukwazi ukuthi ezinye zezinto mhlambe ezikhona la ekhaya uthanda ukuthi ababukeli bethu bazazi ukuthi uDr. Mzizi sikhona abantu bengayithi la ekhaya. Yebo Khehla la. Kunezinto ezintsha Khehla sizigayile ezinye ke sijubalalelile sahamba sayemadodeni amadala nathi. Thiwa mdala kunawo umuntu onolwazi ongaphezulu kwakho. So seseqake lapho kwabanye sibathola ngale kwengcele bakhona nabakhona la eSouth Africa abadala kunathi umdala ke nawe lo muntu usuke nento ezijule kakhulu kunawe uyamhlonipha lo muntu naye eminyangeni usuke mdala nawe ngolwazi Siyothakela ngawo uthi unyanga mkhulu. Alright Khehla. Mhlambe asiqale mkhulu siza ukuthi iziphi ngibona nalapha ngwakho khona induku obheke zona mhlawumbe ofisa ukuthi abantu bazazi nanokuthi isiza ngani. Abantu ke bahlale befika la abanye bekhala ngezifo ezahlukahlukene. Bekuthola ukusizakala abanye besho ukuthi sicala saya lapha sathola ibhizi ukuthi yangilekelela kakhulu. Ikuphi okukhona njengamanje ofisa abantu bazazi? Yebo Khehla lami induku ekhona njengamanje Khehla kunenduku enamandla kakhulu esinayo la kakhulukazi sidinga lapha babhizinisi ubona abantu sipha kakhulu lokho isijubalali sabe sibuye sibe la le nduku siyakwazi ukuthi siyimisele yona ngophondo. Siyakwazi ukuthi siyimisele ngesigubhu. Siyakwazi ukuthi siyimisele yona ngamaniphu umuntu osabayo lezinto lezi sishoyo kwaphelawo lezinto siyakhulumisa mase sibona amanye amalungu omndeni iniphu siyibhokosela phezulu. Le nduku le mase siyimisela yona sikuvusela yona ayidli lutho lento mase siyimisela yona uyakwazi ukuthi uyibeke ebhizinisini uyakwazi ukuthi moqashile ebhizinisini uyiphathe ngobasket ukufake phakathi. Into yokudose namandla kakhulu uyakwazi ukuthi makuyakhi indawo leyo umbe emakhoneni lapho usebenzela khona lento akudli lutho wena mawufika nako ekhaya umukela nje inkukhu emhlophe ufake le nyongo yenkukhu emhlophe phakathi. Alright. Sewuqedile ke lapho Khehla la. Mase sewuyahamba emfuleni ohambayo mawungekho umfula ohambayo lahlala khona siyakwazi ukuthi thina sikiyele thina emfuleni ohambayo sikuthathela amatshe amancane angangala wawushaya inyongo. Ubuye nawo awunayo yona ke ohambelayo ke emakhoneni yalelikhaya lakho mase umbe imgodi engangehlakala sesandla ubeke letshe ubeke uthulani phezukwayo so ucosisela lento ke ukukhuluma lokukhuluma esuke sikutshele kona ke uyenze lento futhi ebusuku abantu bengakuboni ucosisele lento yakho leso uyitholile ngale nyongo le wayimukela wayibika phakathi kwekhaya ucosisele lapha phezukwayo uthulani naletshe lomfulo uhamba ucosisele suyaqhiba mawukuthi uqashile la usebenzela khona lo thulani ubabeke emakhoneni ngaphakathi ngoba ngeke ukwazi ukumba indawo yomuntu ucosisele lento yakho. Khehla la besizwa ngawe nje amabhizinisi ke leyo yona nduku abayilanda kusuku nemini abayafika ngemoto ezinkulu bafika ngezincane bona yona nduku abasayikhothamela ke la ekhaya esibamisele yona. Mhlambe dokotela ngoba abantu banakho ukudideka emakhaya abantu banokuza kini bafike bathatha izinto uthola ukuthi akenzi lutho vele nje ufuna into engazi ukuthi uzoyifaka kwini. Mhlawumbe sigcizelele ukuthi lezi zinto okhuluma ngazo sisebenza uma likhona ibhizinisi onayo. Kwebhizinisi Khehla fanele kube nento uzoyiphemba kuqala uyakhe ibhizinisi. So kuza la thina
selikhona le business ngoba bayazi nabanye abake bayifunele induku singesi batshela ukuthi hayi awuqale indoda kwezibhizinisi bese uyafika-ke phakathi kwale ikhaya le sesiyanika-ke kunjalo ngihlala. Alright, mhlawumbe abantu into asebesaba kakhulu la izinto zokuphakamisa izinto basabale ukuthi kukhona umuntu okuthi uzofa ekhaya uzohamba hamba ihlabele ihlabele esikhuluma ngayo enawo lo mgomo. Hayi nawo lo mgomo khehla khona wena phakathi nendawo bese sekusetshenzwa so ubona ukuthi hayi iyahlabula ngempela manje iyahamba nawe iyaphakama izoconnecta nawo ngoba suke sikugcabile khona inhlanga esuke sikufake ezo mase sekufika siyakutshela ukuthi mase sekufika labantu abangamele lento sebekhuluma nawe lokukhuluma futhi uthola indishi yenemende enkulu ufaka impuphu phakathi imali nemali yecash up ekulolo suku uthatha u5 kona ufake kule mpuphu ihlale kule mpuphu usuku nosuku lemali oyisebenzile uthatha u5 kulo mali ufake le mpuphu inobeke impuphu thina esokutshela masifuna futhi ukucolwa lento lo moya lo sofuna ukucolwa ngenyongo ukuthi ucola makunjani phela nje into ekumele uyihloniphe uma uthathe lo moya inyama engulube kumele udlalele kude nayo ikona nje simdosa ngamadlelo umuntu ukubona noma sesikunikile le khubalo leli insuku ezo7 awulale nalo phasi uyalamba impela uyalamba khehla fa wenze show uma ufuna into yakhe ihlobo ukuthi awusondeli kulomakoti wakho 7 days awusondeli masuka la suku nje usuka ngalo nokubhava awubhavi ngoba suke sikufake lezintanga lezi kufanele ugeze insuku ezintathu hayi mosenzele njalo khehla ngoba kuyakhaya ngeke uzusonde ufisha sinandaba nawo ile ngulube singayifuni nalo mgomo ke lesusholo kade sikutshela ngawo ukuthi afuna ukuthi usondele kulomakoti. Hayi kezwakala mkhulu mhlawumbe ke asize kuma products akhona neinduku lezi ezincane nje abantu abayidinga siyazi ukuthi abantu bagembula abantu bayahamba bafuna into enemali phakathi abanye ke bafuna nje izinto ezobageza babe kahle abanye banezifo ngohlukahlukana imaphi lama products akhona. Yebo khehla lami nje ubona le nduku ezilapha phambi kwethu eyinduku esiyigayile le nduku le uyayikhotha ke noma uyifake esobheni. Alright, isobho lenyama enkomo ngathi ngayi le nyama kodwa uthi moyiphekile uyipheke le namathambo isobho alifani khona isobho mawuphuza isobho lenyama kade inamathambo yaliza ukuthi lihlukile uyifake le nduku yalabantu labathi induku ayivuki induku ayiqini kahle ikhathalela phakathi menoma yilabantu abangakhuleliswa ukuthi umfazi melala nabafazi abafuna ukumisa nabafazi ukukhulelwa le nduku inamandla kulezo zimo lezo wena ufake lesobheni noma uyifake kuyogasi kodwa siyithanda kakhulu kuyisobho isobho noma inyama enkomo alifake enyameni enkulu uqoze lesobho lakhe ayishaye noma ngayishaya kusasele 3 days ukuthi asondele ngimama noma 4 days uzifika ipheke kahle inyuse nale gauge ngaphakathi ikuyisigange lokukakhulu asifuna ukuthi uyikhothe ngathi ungayidla nesobho ishisa lele linonile ukuze senzela inyama le nyama lezi eziphekwa namathambo inyama eziqinile ezinemfihlo ethize mase sihlangana namakhubani senza lento yakho ukuthi mongena la sibayeni salomama eze ukuthi hayi uyindoda ulubeke umuzwe ehlayize khala ukuthi uyareva kulomama le nduku ikhathalela phakathi hayi lento zenu le nduku khona enye induku ke ehamba nayo khehla esifike le nduku siyibilisa bayazi abaningi sike sibanika abanye siyithumele ke uCape Town sithi hayi ndoda amadoda zenzele wena mase uyenzile le nduku wayibilisa lesikhathi singange-hour lembiza sikunika namaqhuze alama kwi-alarm lela abantu abanyitshela umgodi ngale kasuyipolisile iphosa amaqhuze alamphakathi senzela laba abanesilondo ukuthi unesilonda emgogodleni umuntu uhlezi ekhathele ngathi angalala noma ahlale entweni engathi uso lo buthu lo unenkinga mesondela umuntu esifazane induku iwela phakathi noma ivuke mayithanda ngathi umuntu esifazane sekhumulile la sekubona ukuthi awunako ukudla iziyahala kodwa le nduku yakhe le avela botho senzela lesilonda lesi ukuthi siphole ngaphakathi befuza le nduku yamugeqa kahle ukline nababasela ukline konke ngaphakathi ungcola ipolice isilonda ukuthi abe indoda strong izihambisana naso-ke lesigangi lesi le nduku nje ukuphuza nje emsebenzini akakushukuza kodwa glass ekuseni kodwa glass ntambama zihambisana le alarm lela sifuna ukuthi alifake phakathi alipheke ngoba lizafinyela amandla liphela amandla fathi seyikhipha seyiphola kuphusela amaqhuze alamphakathi induku ke police isilonda ngaphakathi
Kwabanye amadoda abaningi sithe masibuka sabothi amadoda amaningi anesilonda ngaphakathi umuntu wathola ndomeqo ama-affecta ngaphakathi ehlezi ikhathele mebuye emsebenzini nje wabuka i-TV wahlala Siyahonqa njalo. siyahonqa uyabuka lo mfazi uthi sengaganga kalula ngoba amadoda amaningi afika la enalezo zinkinga zokuthi labafazi babo sequmile silwe izinto enjalo abanye bafuna esigandlela Engaqomela mbi. uthola omunye useyamazi kwalo muntu oncela kulo makotwane kusefuna manje simvuthuze ngomuthi simshaye bathi bazosithakathisa bangcolisa izikhwama zethu sithi asikhulume khehla lento sigxile kuyona futhi esikujabulelayo basibuka bayasilandela basilandela Iyavuka nemizi bayathokoza futhi abantu. kunjalo khehla lami lenye khehla lami insizwe ehamba nayo la insizwe ihambisana nalento kade sikhuluma ngayo lela ke khehla ubona sikushukuza kushuba phakathi le nduku le yalabo abathanda ukuba nogazi uthandwa nalabo abathanda into njoba nje le bhodlela elikhulu kangaka uyakwazi ukuthi uthele kwiloshini yakho lenze uhafu uthele kwiloshini yakho yokugcoba noma yinifa noma ikemva ugoqoze ugcobe la uhamba khona kahle abantu bajika nawo umuthi umuntu okhonzela amantombazane udumizulu la ufika nawo uthi umuntu ofuna ukuthanda ilabelungu ayinika i-direction ukukhulumise sokugcoba sikugangisile ngokubona ke lezi zinto phakathi ngathi kuyabuka khona inyamazana isifakile ngeke sisho la emoyeni ngoba kuzabe ngasithi sisabantu kunjalo khehla lami la umvusampunzike lo weqhubu lempala abawaziyo abantu isigangi lesi sisikhuphule kakhulu sasigangisa naso sihamba nalo lo daba esiqale ngalo leya nduku yesobo mawukuthi le nduku yesobo uyithathile ungasithatha naso lesigaba uhambisana mawukuthi kodwa ke ufuna lokumithisa ingane yakho lemithiseni ufuna kukhulelwe lo muntu osuku uyakena ucela ke sinjalo ke khehla lesigaba ukuthi uyaprevent umuntu udumizo kunjalo ukuthi mhlawumbe before sidlulela kule yemvusankunzi ngiyeza abantu abaningi bonke banamvusankunzi ubuthe chithisa kanje baye bathi ke mabekhuluma nami bezwa abanye bekhala ukuthi cha lento sisebenzise emva kwalokho sekungazi ukuthi ngalokho isebenza mama ayisebenzisanga vele iba uthokotho ngifuna ukubuka ukuthi ke mawuthi ihambisana nelokuzana kuyalekelela nje indoda ihlale nje iyona njalo kunjalo khehla lama ke sila sifake induku ezivula imithambo ngaphakathi sicline negazi yabona ungaphuza manje isikhathi simanje ngeke kuphele singaveji imali siyibeke phansi la sifaka uqhubu lempala impala ihlezi ichanyela ubusuku nemini impala mongako zibuke esicwini lapha ithi gibela siyiqedile safaka ikonsi abanye bebebiza ngegonsi emakhaya lento othi simba ngenduku masilusile kunembala emhlophe ukuthala ubisi sasidla wona basilusile okumila kube ngathi ukhelotho kunye kubika safaka enye induku awethu udaba igahlele nokuthi uqephula kunyampuke ngathi amafinyela ngesenzela ukukhuphule le gate phakathi ungafiki lapha uchama amanzi uchama into ezishi nomfazi eze ukuthi hayi ubhekene nento yabona ukuthi sesithwasisa abantu manje safaka ubangalala sifaka iziganga eziningi la uboshiwe kehlala ngoba ngikutshela ukuthi mina ngasingabheja imali so kuthi uyakhala uthi inyonga uyikhiphile ngizokhuphula kakhulu mina ngothi hayi ngiyasola mkhulu ngenyongo kuzanyusa kakhulu mina ngifaka uhafi glass ngitshaya mase ngithi hayi zama noma uyipiswe apula noma upiswe cake ubona ngeke niboke phakathi awe yakho hey ubethiwe khehla singabheja inkomiti ngona sikhulile khehla lento okay mhlawumbe abasifazane bayibuza mhlawumbe khona lento ethi ndawo lapho ukugezeka ukuthi nasokeni babe right phela bahleli emakhaya lapha abagani zikhona khehla njengaso lesigangile sale bhodlela leli sikhona khona enye efakwe eparishini mawudlaba abafazi bayilanda kakhulu abantu besifazane ukufaka nje eparishini mawudle kuseni ubuyisa le nkomo yakhe kumclean kumsize nakwesilungu bayilanda kakhulu abantu besifazane khona nje abanye nje abasebephumelele ngayo kweleyo kodwa suke sesiganga-ke simnika isigezo-ke lapho lesigeze sikusakhuluma ngaso phambili ufake ebhakedeni ukusoke uhlale nethawula moya kule ndoda sokukhipha le thawula sokugezile wa-right uyagcobisa usha amakhada hlala kuwena-ke lapho soke sesithakatha-ke lapho ukuthi manje into simyala ngayo lo muntu esifazane lo muntu angamfebeli mase sesangena emlandela ngoba le nduku inobungozi angazibulala lo muntu
Oy. Sisigange khehla lesikezo. Uyisale semawazi lo muntu uzobhekesa le. Njalo khehla lami lesikezo lesidenduku siyithola kanzima khehla into ejulile. Silanda ngapha kwa Highfield. Thanda kuthiwa kuse-Highfield. Ayitholakali ngeke ukusho ngaya le. Ubhekele ngapha kuphela khehla lesigange. Ngamula ndlala. Kutholakala nje lapho kumila nje kuleyo ndawo leyo makufica umuntu makufike lenyanga ezizishimane ezibhedla zivele zipheke konke ziqe. Fake umile undawo yakho yazi kwaphela ukuthi futhi ushiya abantu abaningi vela awu nayi lenduka phela iphela ukuthi afike Esabona. sile minyangeni ke kuthiwe wesishimane bowenza njalo feyinduku mawufika kuyona noma ithiwa isitahla uxekula uthatha umhlabathi igcobise ukuthi iphinde iphika abanye uvela ufika isitahla samhlophe sonke uvela ubona umadoda ithiwani-ke lento into enjalo. Alright. Mhlawumbe emkhulu beke ngakhuluma abantu baye bakwazi ukuthi umuntu okuthinte nabadlali begenci ama-artist phela abadlali bebhola konke lokho bayakhala abagijimi bathi bona wayibinduka kaze bezwe ngikhuluma ngayo. Yebo khehla lami abagijimi khehla induku yabi khona khehla unenduku la khehla esihlanganise ngathi uyazi umuntu okhulela emakhaya kuba nedamu laphuza khona inkomo. Okay. Uthola le damu kunanodaka. Le nduku lesihlanganisa ngenyawo zenkomo ehambile ithi yophuza edamini yafika yabhaja odakini yafela khona yafica nje seyifile ibhajiwe khona sikhipha lenyawo zawo lesi sithake ngayo le nduku le nabadlali bamabhola bayisebenzisa moyisebenzisa le nduku engathi ungafaka le nto yabo lento engathi yokuhlobisa inaki. Okay. Lokubisokisana la uyishutheka kanti kasodlala unyakazise uchithe le nduku. Khehla lami umuntu olandela wena lokho ubhekele lawe wanyathela lapho uphela amandla uyabhajwa umvindlika amadolo lawo. Le nduku le isetshenziswa kakhulu yilezalwazi ezigangile emakhaya ukuthi isalukwazi esinezinto ezinkulu siyathakatha sibanjwe emzini abantu ukuthi uyasukela le ndleleni sivuthuze le ndawo usifice ugijima uzobe emfishane sesiyakhuluma phela manje le mnyangeni kuyaganga ukubona ejoy lezo nduku lezo. Le nduku ke mokulezi zinto lezi ama-marathon uyakwazi ukuyisebenzisa lezi zabagijimi ngale nkathi sowusuka la sowuvuthuza le nduku le bonke abazadlula la uyivuthuza ekhona ngeke singabheja inkomo ethi mo uvindlika lamadola aphele ngokubona le nkomo ibhajwe lapha yazi yafa sigaya lenyawo zawo lezi seziwumuthi nalenselo zawo lezi sizigaye sizifake lamakhubalo naye uyabhajwa kanjalo njengalo bekathi uthuthu yezawo lamandla vindlika abhajwe iphika into zonke kodwa ke lokho sekuthakatha khehla bese kufihle phela lo Ukuthi umuntu uyayidinga ukuthi umuntu uyayidinga ngoba nawe usuke ufuna ungayi kodlala abanye abafana ngoba phela usuke udlala abanye abafana amagijimi lapha bekudlula bekushiya bewini nawe ufuna ukuthi kuwine wena. Baningi ke sibanikezile yona leyo nduku yabasebenzela futhi kunjalo ke. Mhlawumbe khona okunye emkhulu okucabanga ukuthi kufanele abantu ababukeli beSoshana TV bakwazi. Khehla lami kunejazi la abaningi sesibanikile le jazi. Leli jazi leli elamandla bakhona nje into oyenzayo angabe uyinyanga angabe umthandazi uyisangoma le jazi leli uyahamba uyolithungisa. Mawukuthi wena isidalwa sakho yazi ukuthi sikuvezela amapha amajazi ungasithungisa lo umbala lo uhambisana nesidalwa sakho. Mawuthi uphanda ngendlela ehlukahlukene ungazithungela wena lo mbala wakho owaziyo. So uyafika khehla la le jazi sihamba sihlathini sambe nawe uthenga inkukhu ngiyatshela ukuthi umbala muno wenkukhu ozothenga sihlathini. Sifike sibulalele khona le nkukhu sifake le khubalo leli khonto soyivusela kule jazi. Sinalo mbesa athi sinquma ngawo sokushiya la le jazi ulanda wena ngo-12 ebusuku for ukhumula ubenqunu mesiyolala. Ukuthi uzoficana lapha khehla akuhlangene nami kunezivumelwano esivumelana ngazo. Okay. Nawe lesigodlweni ungahanjiswa yimina kodwa ngeke ngize ngene lapha. Ungahanjiswa abafana abasuke bekhona lapho abakhona abanye abafana bezimoto abaningi banilandile le jazi kodwa ngeke ngiyala ukuthi ungabikwa ngoba kuyenzeka ukuthi mawubalekile lapho wahlangabezana nalo uzohlangabezana na wabaleka nomqondo wakho uphazamise ungakusaba la kufanele wena nje mufika ube nesibili ngoba hake uzusole ke induku engibuye nawo ngaphandle la kade ngekho na ke le jazi lamandla into enezenzayo siyaphakama kakhulu ingena imali ngamandla wena nje uthenga lo nkukhu so uyafika la
sihlathile sifike silimisele ngale ndlela sivuse lento ngale mpilo esiyivusa ngasi jet high ndokuthi uzobuya ngo-12 siyakhempa nawe la ekhaya sesihamba ke lapha ufike uyangena lapho umuntu banqumusa le nto kwaza ufike umgqoke le jazi so uyabuya singene ngomini siyahamba uyafika ekhaya uyalenza nosiko lale eFourlands lapha lona jazi lakho-ke leli lamandla kodwa lidinga isibindi udinga isibindi khehla ngithi angisho incaca le ngoba abantu babuya abantu abaningi khehla omunye ufike lapha seyanguzazela usethi hayi ngeke ayikho enye indlela esingenza ngayo sesenzile thina lapha le nto njengoba sengiyivusile lapha seyinkinga wangisuke sengikhulumile ngafika kiyo lo moya vele usukwazi wena ngokusuke ukhona nawe ngale ngasiyivusa le nto siyifaka le kubani phela wena umehluko ukuthi wena uzobuya ngothwala phakathi kwamabili sewunqunu ungasagqokile sefuna uzoligqoka le jazi ufike wenzele usiko lo noma ufica lokho uzokufica akufuneki ukuthi ubale ungatatazela ungatatazela ube indoda kuze lento zakho zihlobe nawe ubuye ube indoda namhlanje uba indoda buphethe kona lokho imali ngiyakuzwa mkhulu mhlambe ke sesigoqa ungabanikeza abantu ababukeli beSoshangana TV ukuthi bakuthola kanjani tholalazi insuku mabefuna ukubhuka ababhukani ngoba ngiyazi ukuthi usebenza abantu boLimpopo Cape Town eGoli baningi bahlukahlukene benza kanjani hlelo ukuhlala mawufuna ukuhlala ukubhuka la ekhaya bayazi abaningi sisebenzisana nabo ufona nje kuseno 2 days awufuni ukuthi hey ngiyeza ngoba baningi abakabe balimali kanjalo uthi umuntu uvela wasuka engafonile siyasifonela ukuthi uke Durban stage kanti angikho wayikhona la eKZN omunye afone kanti le kompumalanga izona ndawo sibesibhizi kuzona kakhulu nabo Kimberley nabo Bloemfontein maye umuntu bezofika nje esigodlweni afone kusena 2 days mawukuthi ufuna abaningi abantu bafuna ukuposela mawuthi ufuna ukuposelwa enze ivideo call enze show ukuthi wenze ivideo call ngoba namhlanje kunezigebengu eziningi kakhulu sekudlalwa lo mdlalo wabo yazi lo mdlalo wabo sebabona nje sizala umdlalo sehlala bekuningi la imidlalo seyiningi kakhulu isona-ke isimo kehlala besitha sisho bazazibona nje izinombolo zigijima la escreen yebo atholakala esitholakala kuzona ke alright bekithi sazoyibuza leyo kubosa kodwa siyicacisile ngoba abanye bafuna izinto ezifuna abantu baniswe nazo kodwa ngithola ukuthi ufuna iposo igebengu leli siyabaposela siyamtshela konje kakhulukazi laba bemacala khona abakuthothi enkampanini wenake siyakhala ukuthi mkhulu wenake enkampanini la manje ngicela ukuthi ngisendele into nginecala izona-ke ehlala mezimo-ke esibhekane nazo-ke athothi fathuyele kwinto esheshayo sophazamisa lokufakazi alright asithanda ukuthi nane babuke beSoshangana TV ngitholile belidinga uma ukuthi mhlawumbe khona ufuna ukwazi nathi inamba ngezansi fonele noma ubhale WhatsApp noma ke wenze video khona baleke lapho asibonga ke igama lami Kingstar Ngaluka asiphinde sibonane ngokuzayo igebengu leli siyabaposela siyamtshela konje kakhulukazi laba bemacala khona abakuthothi enkampanini wenake siyakhala ukuthi mkhulu wenake enkampanini la manje ngicela ukuthi ngisendele into nginecala izona-ke ehlala mezimo-ke esibhekane nazo-ke athothi fathuyele kwinto esheshayo sophazamisa lokufakazi alright asithanda ukuthi nane babuke beSoshangana TV ngitholile belidinga uma ukuthi mhlawumbe khona ufuna ukwazi nathi inamba ngezansi fonele noma ubhale WhatsApp noma ke wenze video call uma ukuthi khona into